byiza nshuti bakunze ba YouTube channel yacu Ivan Diaz 250. Reka nizere yuko meze neza cyane aho mudukurikira muherereye mu bice bitandukanye. Byise abantu bagenda batwereka yuko tuba turi kumwe baciye n'ubundi ku ma social media atandukanye bagenda batwereka yuko tuba turi kumwe. Reka nizere yuko rero mumeze neza cyane. By'umwihariko rero uwo bashe gukora subscribe kuri channel yacu ukabasha n'ubundi kwiyabonesha kugira ngo ujye ubasha kubona amakuru n'ibiganiro bitandukanye tuba twaguteguriye umunsi ku wundi. Reka mfate kano kanya n'ubundi ngushimire ndetse nawe utarabasha kubikora muri rero kugusaba kugira ngo ubashe kubikora. Uyu munsi rero turi tariki ya mbere z'ukwezi kwa munani turi mu mwaka w'ibihumbi 2020. Reka nkwifurize rero gukomeza gutangira ukwezi neza, gutangirana ingamba ziguteza imbere ndetse uniteza imbere nawe ubwawe. Hari amakuru menshi atandukanye yavuzwe kuri uyu munsi yanditswe n'ibitangazamakuru bitandukanye bya hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'ayacishijwe kuri social media. Mu kanya gato gashize nibwo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rucishiye kuri Twitter yarwo itangazo rivuga yuko hari umusore ngira ngo ku munsi w'ejo nibwo inkuru nayo kugezagaho y'abakobwa bagera kuri bane n'ubundi baje kuba berekwa itangazamakuru, baje kuba bakwirakwiza amafoto yabo n'ubundi y'ubwambure bwabo, ndavuga ngo kuri social media by'umwihariko ku rubuga rwa Instagram. Niba iyi nkuru utarabashe kuyibona nakubwira ukabasha kureba mu nkuru zacu zibanza ukabasha kuyikurikirana. Kuri uyu mugoroba rero nibwo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko umusore w'imyaka 25 byavugwaga ko ari we wafashe aya mashusho bano bakobwa ndetse akanabahereza amafaranga, nibyo batangaza ko bati yaratuguriye akora buri kimwe cyose n'uburi muri rusange kugira ngo tubashe kumufasha kuzamura konti ya Instagram. Nibwo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rutangaje ko uyu musore w'imyaka 25 yarashwe akahita yitaba Imana. Uyu musore ntabwo yari umunyarwanda, yakomokaga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubundi ubusanzwe nkuko amazina ari mu byangombwa bye abivuga yitwa David Shukuru Mbuyi. Uyu ni umusore navuga ngo ukomoka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, n'ubundi yaje kuba araswa agerageza n'ubundi gutoroka station ya polisi ya Nyarugunga hariya mu mujyi wa Kigali, nkuko muri iri tangazo ndi kugenda mbibona n'ubundi yaje kuba arikirwa hagaragara n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB ngo arafungiye n'uburi rusange, akaba yakekwagaho n'ubundi kuba yarakoresheje biriya byaha n'ubundi bari abakobwa. Uyu musore nkuko nari mbikubwiye yakekwagaho n'ubundi ibyaha birimo ibyo gukoresha imibonano mpuzabitsina no gucuruza abantu. Itabwa muri yombi rye rero navuga ngo rifitanye isano ya hafi na bari abakobwa bane n'ubundi muri rusange nkuko nagiye mbigusobanura mu nkuru zacu zitandukanye, aho magingo anga n'ubundi bari baherutse kwerekwa itangazamakuru ku munsi w'ejo navuga ngo bashinjwa gutangaza amashusho yabo y'urukozasoni n'ubundi binyuze kuri murandasi cyangwa se internet, ariko by'umwihariko binyuze ku rukuta rwa Instagram. Mbuyi yari navuga ngo yari gukorwaho iperereza ryihariye ngira ngo no ku munsi w'ejo ubwo abakobwa berekwaga itangazamakuru ntabwo uyu musore yigeze atangazwa mu ruhame, bavugaga yuko n'ubundi akurikiranwe mu buryo bwihariye kubera ibyaha n'ubundi bidasanzwe akurikiranwe. Iperereza rero n'ubundi ngo ku ruhare rw'uyu musore mu kuba umuyoboro w'abantu n'ubundi bacuruzwa mu mahanga, by'umwihariko n'abakobwa b'abana b'abanyarwanda, navuga ngo nicyo cyaha n'ubundi uyu musore yari ari kugenda akurikiranwaho. Magingo ngaya RIB ivuga ko yataye muri yombi, navuga ngo yabataye muri yombi n'ubundi mu ntangiriro z'iki cyumweru hamwe n'ubundi n'abakobwa bagera kuri bane n'ubundi bwo yashyiraga amashusho y'urukozasoni ku mbuga nkoranyambaga. Ngira ngo iyi live ya Instagram yabaye muri weekend ishize, ndumva aribwo yabaye ku bantu bayikurikiye barayibonye, nibwo n'ubundi yari yaje kuba iba. Navuga ngo rero iri tangazo rivuga ko nkuko ndi kugenda ndibona ambasade ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri i Kigali mu Rwanda yaje kuba imenyeshwa iby'isanganya n'ubundi ndetse nguko iperereza rikomeje ku rupfu rw'uyu musore n'ubundi waje kuba araswa agerageza gutoroka. Umwe rero muri abakobwa nkuko nabikubwiye ubwo yaganiraga n'itangazamakuru ku munsi w'ejo n'ubundi yavuze yuko uyu musore yari ari kugenda n'ubundi navuga ngo bahereza amafaranga, bizeza yuko n'ubundi byose ari buze kubibahereza, bagura n'amayoga menshi atandukanye kugira ngo bashe kuba bamufasha n'ubundi kuzamura urukuta rwe rwa Instagram kugira ngo ibintu bitandukanye n'ubundi abashe kuba ya postinga abashe kuba n'ubundi byagenda bimenyekana. Nibwo rero
Nakubwiye yuko ku munsi w'ejo nibwo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwaje kuba rwerekana aba bakobwa bari mu kigero cy'imyaka 18 na 27 y'amavuko bakekwaga n'ubundi icyaha cyo gutangaza amashusho y'urukozasoni n'ubundi binyuze kuri internet. Yenda nkubwiye kuri ibyo by'uwo mukobwa n'ubundi imwe muri aba bakobwa yaje kubabwira itangazamakuru ko basuye uyu muhungu ufite amafaranga menshi ngo nabango ngakabasohokana ahitwa Pilipili bakabagurira ibintu bitandukanye n'ubundi ngo hanyuma bakabasaba kumufasha guteza imbere konti ya Instagram nkuko uyu musore n'umuntu yari yabibasabye avuga ati mumfashe guteza imbere konti yanjye ya Instagram no kugira ngo abantu banjye bajye babasha kureba ibintu basha gushyiraho umunsi kundi. Uyu musore ngo yababwiye ko icyo akeneye ari ubwinshi bw'abantu n'ubundi bareba ibyo agenda postinga umunsi rukundi ku rubuga rwa Instagram kugira ngo n'ubundi bajye babasha nabango kuba n'ubundi yamenyekana mu gihe nabango cyihuse. Ngira ngo ubwo yaza ko bitangaza uyu mukobwa mu magambo yagize ati yaratubwiye ko icyambere ashaka ari abareba ibintu bye aba viewers nuko dukora video twerekana ubusa bwacu turabimwemerera n'ubundi turamubwira tuti nitugera mu rugo ufungure konti yawe ya Instagram ubundi tujyeho imbona nkubone. Ngira ngo ku bantu babikurikiye barabibonye ati tugeze mu rugo yari yaguze inzoga zitandukanye zuzuye aho ngaho turabanza turanywa tumaze gusinda cyane afungura konti ya Instagram nibwo ngo batangiye gukora live n'ubundi bambaye ubusa. Uyu mwana w'umukobwa rero navango waje kuba bitangaza ku mashusho ubona yuko rwose nta nubwo ari umukobwa mukuru. Ngira ngo bose bumvishe yuko bari mu kigero cy'imyaka 18 na 27 n'ubundi ni babandi baba bakibyiruka none abango baba bakiri bato mu myaka ubona yuko n'ubundi mu hazaza habo bishobora kuba byagorana. Uyu mwana rero umukobwa yavuze ko babikoze batazi ingaruka bizagira ngo kandi ntabwo bari bazi neza yuko ngo amategeko y'u Rwanda yabahana umuntu wigaragaje yambaye ubusa. Ngira ngo nkuko yabitangaje yagize ati kibabaze ngo nuko nta n'ikiguzi ngo cyo gukora n'ubundi ibyo bari bavuganye kuko ngo bari kumufasha kuzamura urukuta rwe rwa Instagram kugira ngo rubashe kugera rukukirwaho n'abantu benshi batandukanye. Uyu mukobwa yagize ati twe nta nyungu twari dufite kuko ngo twabikoze turi gufasha mugenzi wacu kuko ngo yari yabidusabye ngo ngiye uko muzi ni inshuti yanjye yanjyanyeyo n'ubundi uwo muhungu afite amafaranga menshi ariko ngo nta kazi yari afite ngo bajyaga bagifotorezaho ngo baribaza buryo ki aho aya mafaranga uyu musore yaba ayakura ngo n'ubundi umunsi ku wundi bikabayobera. Abakobwa rero bakaba bavuga ko ngo inzoga zimaze kubashiramo mu gitondo urumva bari bamaze kubyuka mu gitondo ngo batunguwe n'amashusho n'ubundi bafashe ku mugoroba hose batajyana n'ubundi kugenda bagira ubwoba muri bo ngo n'ubundi bakaba bemera n'icyaha bakoze bakagikurikirana. Nibwo rero ku munsi w'ejo umuvugizi wa RIB bamwita Dominique Bahorera yavuze ko wakoresheje n'ubundi aba bakobwa ibyaha ari ibikorwa n'ubundi yari asanzwe akora nabyo ari nabyo n'ubundi yari akurikiranweho uko byaje kuba bigenda bitangazwa. Ngaho nguko rero nibyo by'uyu musore n'aba bakobwa nava ngo byabo baje kuba n'ubundi batabwa muri yombi ku munsi w'ejo n'ubundi ngira ngo basha kubyumva wumvishe yuko uyu musore magingo ntago akiri kuri iyi si y'abazima nyuma yuko agerageje gutoroka hari yarafungiye n'ubundi kuri station ya polisi akagerageza gutoroka n'ubundi ya Nyarugunga hari mu mujyi wa Kigali akaza guhita araswa nabango akaza kuba yitaba Imana. Uyu musore imyaka 25 witwaga David Shukuru Mbuyi akaba ari umukongomano ukomoka n'ubundi ara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngaho nguko rero nge icyo ngusaba ni ugukora subscribe nkagusaba gukora share ku nkuru zacu zitandukanye yewe byaba biri na ngombwa ubona yuko bikenewe ugashyiraho commentaire kugira ngo tujye tubasha kumenya ibyo duhindura ibyo twongera mu nkuru zacu zitandukanye tubategurira umunsi ku wundi. Iyi ni yacano yanyu ibagezaho byinshi bitandukanye ni Ivan Diaz 250. Ibihe byiza kuri mwese, Imana ibarinde.